Nina udhocha tukwatania kithani ndi hubingu ya kamemeka kwa ivinambe tukwatania ngumanithie mauvo ala menthini wa mathangu maitu ma umundi ni kwete thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation na niambia na mauvo ala menthini wa thangu ya The Standard. Mauvo ala manengeto wito thangu nino ya Standard ni AIT pain and death ni kanani mauvo makonete mobisa maita kuma baadhi ya Kenya la maendie kwa ya AIT kutethesya kutumania mouonthesu tina wa contract yo ya miei 15 kana mwaka umwe na miei 3 kuthela na indi ya UN kana ngwatanio ya UN weta kana be na itaingile kwitha yoselela uyosu na kuendelea kutumanya mouonthesu ya AIT weta kana kaula ya AIT wibasa na kuthela netina wa itasia bandi ya Kenya kana mabisa maita bandi ya Kenya kuthi kutethesya kutumanya mouo ndisu ya AIT ni katoa mawala manengeta wito ndine wa ithangu su ya The Standard. Tuambia na indine thangu ya Kelly ya The Standard revealed how Sports Kenya spend 607 million on ghost stadiums kana indi undo Sports Kenya hivi kana ya tumiye milioni mana thanthatu na monza ndini wa waki wa stadiums sianzebe kana itevo iweta indi ebe na contractors manengi wilovie no kwambisya waki wa stadium countini ya ilobi Mombasa na Eldoret stadium la itaisa kuambiwa kana itaisa kuoneka indi bame wikite mbe wanzama munge ya madhao maiweta kana indi skulu sia Academy for the Sports kana indi sia kubunisa maondo madhao ni sia ilite kuambiwa maisonge makulo mbe wanzama ya mbungi indi pombulile kana milioni mana thanthatu na monza nisio sia pathiwe na yulua waki wa stadium ino na siaisa kuambiwa na siaisa kuoneka indi ni ulosani watu waiwe thini wa sectors ya Sports Kenya maende kainde masongie makulu ithangoni sia kele ni ile mawo makonete kuthela kwa stadium ya Ithokwe stadium county ya Kitui ile ndi wala cha cha Mashujaa kikwithi wa kitwa iwa county ni sia Kitui Salumvure weta kana indi kiwanza ki kana stadium ino ibikite 92% kuthela kwacho kubikite 92% ketialite 8% hiyo kana kwikite kana ne cha thela vyo na kunengelele kula ki serikali ya county ya Kitui muthanyosu wa Mashujaa de kiweta kwitha indi kinaina capacity ya kulika ando ngili 10 moka meweta kwitha indi mathantha ngisie na kwikia miyo yake umundi tona indi ku host event ya serikali meweta indi ando more than 10,000 matonolo ya kiwanza ni chucha Ithokwe na kutoa isia maondo mo windi matuku mnyongweli moyo wa 10 nuwende siku kwa Mashujaa dio kwitha wetu haiwa na witha wetu wa county nisu ya ilobilo kwitha wetu ongo iwe ni president wa nthi ya Kenya President William Ruto balainde pano mukie nduthi kana inde atandithia ni mewa matume na smoke methi to maipa to kutwa isia utandithia wo ni kana kunenga yanya kuyumbanisya ndamuka ya President William Ruto county nisu ya Kitui weta kana mama ya ilite kungoma kutwa isia wa wolo manenga mbesa kila muthenya ithanguni akarato ya The Standard no ithia movo makonetie mukomo wa ma lecturers kana alimu maimanisyo nene maiweta kana mo maisyo kethia skulu nginya na serikali kethukite kiyocho na kunengana billion ila mataite 7.9 billion nisome kwenda kunengelelwa enditi kunengwa ilovia nusu maiweta indi kana mawiwa no mo arato mamina kubikiwa nimeosyo kethia skulu balango thanyani wa iyo ma students kana indi amanywe manisoni sia yuluma wete kana nimeokwate yani na lecturer mo kutwa isa mukomo one kana kwikithia kana serikali nyethukisa kiyocho ni kana bikie na usioka skulu ithanguni akatato ingibe mabo makonete kisomo bala indi ma skulu mekweta kana ni wiki tatu itiali itende kana maskulu mabikio bingwa tamu wakatato na indi baingo ilobia skulu isi aye so kwata kuma kwa serikali meacha kana maithito mairane skulu na mekobo kana maithito mekobo ni kana kurana maundu ma skulu na batali ite siyo tatu sesio kana skulu ibingwe indi mayitetea minister wa kisomo gamba ya sekanaki kana kusaliwa kwa ilobia ino kutoa iwe kana kusukume iwe ni kula kudhoimwa kwa maskulu kuna atoa isyo na kuwetekana kana bena manyiwa manzebe 50,000 alama kwa atikani itina wa maskulu kudhoimwa maskulu meki wetha kanyo baadhi ya Kenya kudhoimwa miasendika bena maskulu 29,000 ma primary na maskulu ngilinya nyani mamenite kudhoimwa memoka kuipikia wakatano mubitu
wala indi 29,000 primary school kate wa mo ngili nyanya ni mo minite kuthoima bena 15,000 junior secondary school na kate wa mo 11,000 mo bikiye kuthongululwa na bana bena utali wa maskulu mana matanamba kuthoima indi kate wa azo miniro thoima 50,000 students ni ghost students kana maithite matebo banende ilovia ile ibathia wake la mumanywa 50,000 yesu maithite maikwata ilovia yesu inde kule yokolwa ilovia no sithitwe sievi mivukone ya awo ni mabolo maithile thanguni ya kadatu ya The Standard ili thanguni ya kana no ithia mabola manengeto wito thini wa thanguni ya The Standard deadly gamble lead to show as Kenya led IT mission is replaced by UN kana indi MSS ni uya wono thelile IT itina wa mie 15 wala ndi mabisa ma Kenya makwitha maisi okevya methito maitethesa kutumanya mo nende meweta kuyana namo mathino tano ukwithwa wa mission esu nitie atatu mo matebo kana indi mabisa atatu matitwe ni thayo wala ndi mwini wa Kelly Constable Samuel Kitwai wa miaka 28 wathiwe thino operation isu na kotiwa ni thayo asema ake maiweta ini methito na kiyo kingi na maithito mekwata to itina mwana woko wa ndesu ya IT mwe wa kenda Kennedy Mutuku Nzuve wa miaka 41 ni wawaikwe itina waende ngalele akwite hama ila ye Hamad Kutan na kutikumotia indi emuku ndesu ya IT na indi obisala kadatu anawetwe kutiwa ni thayo mabwala manawetwe ni President William Ruto thini wa umbano wa ulona inde UN kana UN General Assembly ulona inde kwe New York indi ni wona umbulile kana indi Kabiru kwitha ni umwe watiwe ni thayo na kutina wake wotwe kana ni waye mwe wa kadatu musi andu ma musi mathienda indi kumandwa pala witha ai itina president kweta kana indi ni umwe katwa mobisa alama na atiwe ni thayo ndesu ya iti ndi ametha me replace wa ni force ikitwa GSF kana gang suppression force ina ide mobisa ngili 5,500 na 500 kana 5,550 ni mwa kwitha indi maitwa Asia iseso yako tonge ya mogo ndesi ya aiti bala indi wakubi andu milioni 6 matena mawekalo matena liwa kutumia kila muthenya na indi kauwa aiti otite 3100 kana 3,100 imaminito otiwa ni thayo kumana na kaosu wende ya aiti ni mopolo methele thanguni ya kana ya The Standard ithanguni ya thatu ya The Standard witha mabo makonetie mubia kana wala ni wa uiti wa SHA wala indi awaumeithitwe maiteta umunthi ni wendi SHA kubika 1 year no bikie 1 year na indi ene ndi meweta frustration la methitwe maikumana nacio nthini wa walani owa uiti wa SHA na itina wa President William Ruto kuweta kana SHA is better than NHIF ene ndi methitwe mailala mekana kuweta kana nikaba NHIF kasioka ni kwitha methitwe indi mateo shughuli kwa nesa yulo walenyo wa SHA umwe wa moyo weta kana ni withitwe ICitwe sibitali wa thika level 5 kwa kilungu cha mieli tinange kwa mwane kwibwa mbilu ya sibitali na itino wake indi kutetheka na mwana na kusiwa kwa mieli sibitali nusu wa thika kwitha tatonya kwibwa mbilu ya sibitali wanakotweka nominate kana nuibete ungua walanyo wa SHA kati wa gain sila SHA iminite wakwata ni kana ando aingi iminite kuyandikithia ungu wa SHA itini kati wa gain sila iminite wakwata kana ungu wa walanyo wa uiti ando aingi iminite kuyandikithia indi kati wa mawala manengeto priority ni mawo mango kana lame na mathina mango cardiac procedures kana kukuthinzi wa mathina mango nunengeto yanyambe ungu wa SHA na kati wa losses ila SHA iminite okwata ni kana indi anatina wando inge kwihandikithia ingi mama ithito mai contribute ungu wa walanyo wa uiti wa SHA na indi kweta kana baithito na nzianzio cia mikumu kanilie kati wa walanyo ono wa SHA mobalo methila thanguni ya thantatu ya The Standard thanguni ya mwanza ya The Standard withia mabuma kwa neti ola wa governor wa Kiambu Ferdinand Waititu kuende ya kwikala Amity Prison kusavu chovo chake cha miaka 12 kumana na indi
ikwani ilo kukunanya ya ulusani wa silingi milioni 500 na miongo nyanya kana 588 million nilo kukunanya sio sia ulusani indi kwena lawyer wake Charles Motuke yasia kana indi nimebatiwe kumulecha na bond ya silingi milioni miongo yasia kana court no leile Avipa cash ya 20 million cash bail ilo kuetakana kwitha ina sio kwitha aetitwe million 52.7 bond ila wetitwe ni ya 52.7 million na kwitha tatona kuirezi ni kwitha asia bengi wina mwetikilia kuosa ilo biesu ni kana kwikithekana ni weva bond yake na kumwa Committee prison mwalo medele thangoni ya Mwanza ya The Standard. Thangoni nyanya The Standard with ya mwobo makoneti ndi chama cha Jubilee kwitha indi kinengelelete Matiang'i lengelea kwikithekana indi ni watongwesya chama kinga lekoni isu indi Matiang'i akwati umaarufu itina wa kuoneka thini wa serikali ya President Udhumu ya Uhuru Kenyatta kwitha atethete uya wa docket ya OCC nesa esitwa ingi yake yoka kuonekela maandamanoni ma Gen Z ishina mwende kwitha matwa ise maandamano na kumbuka na visa yake kumeka mtandao ni mayasa kana is their preferred candidate indi oyo kulyo ni ati oyo ni preferred candidate wa Gen Z kana kwitha kwatiani anangaleko yole kwikitha kana ni masukumia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuoso tongo ikana kotono diatani mobalo medele thangoni ya nyanya ya The Standard. Thangoni ya kende ya The Standard nuithi ya mwaboma konete ndi Attorney General backs Kanja in 60 billion payroll power struggle kana indi Dorcas Odrora Attorney General weta kukwata mbau Douglas Kanja kana Inspector General ndino wakaula wende wa kwenda indi kutongwa isi ya payroll ya mobisa ma polisi ile kuweta kwitha idha ya kemaza cha silingi 60 billion National Police Service Commission iweta kana indi kini kindu chalete kwitha unguo no maleta kwitha memman indi payroll ya mobisa ma polisi Douglas Kanja weta kana kiki ungu wake na no maleta kwitha aikitongwa isi indi Attorney General Dorcas Odrora weta kukwata mbau Douglas Kanja ndino wakao osu uendeye Mwangi mevino thangu isu ya kende ya The Standard with the devolution counties get 93 billion additional revenue after MPs pass bill kana indi county thasi kwata billion 93 billion ilasi ya iwaindi siku hithi wa sithi ndini wa county siki bathokanyo bala indi katewa mabilioni ya soon 2.95 billion ni kuma kwa koti loko sanasya kuma court fines 20% ni ya kuma indi wenzi wa mabia melato bilioni 10 ni kuma serikali nene ni kati wa ondo breakdown ya bilioni so 93 siuthi kula kwi county kana ni budget ya mauti hiyo 93 billion sita sidi kula kwi serikali si account tuna mbunge kubetokevya bili esu mabalo medele thangoni ya kenda ya The Standard. Thangoni ya 10 ya The Standard blow to treasury as KRA misses target by 20 billion kana inde ni ukuno kwa movia wa kinando itina waindi movia wa wasanya wa koti wa KRA kwitha umisire target kwa silingi 20 billion kana inde ilo bila manenda kuosanya sile siete 20 billion na weta kana ki ine nikio sukumia indi ndi kutwa hiyo kana this financial year ida ina maome ni kwithwa ile wela isio sana wa maina abikia na kuikwata indi kumanya kwa wosanya wa koti ni mabalo methila ithanguni ya 10 ya The Standard so make sure we kwate thangusi ya The Standard we see breakdown na ya undo KRA ithitwa ite kuosanya ilobia sia kuyana miasene mosaniche 212.6 billion vando vaila manenda ya kusanya sia 232.7 billion by July indi Minister wa Treasury kana wake nando John Badi asia kana kiini kiusukumia kwitha mwaka wa kilobia wa 2025-26 with awe mumo ni kwithwa indi koti uyosani chondo vailite na mavalo methela thangoni ya 10 ya The Standard twikilanile thangoni lingi twikilanile thangoni ya The Daily Nation mawala manengeto wito ni milking taxpayers
dry kana ni kukama alama maumasia koti nginya makangalabyo ni headline kana niyo topic ya ithangwesu ya the Daily Nation ile tulikande no aonde ni wa ithangwesu ya the Daily Nation mabo alama ithangoni ya kere ni mabo makumacha itina mwalimu umwe ya county ya Kilifi wa Gongoni Primary kukuna mumanyiwa nginya kutiwa nethayo netuna kutwa iza kiko kusema na kwa ye mumbene alainde wende na kumandwa ando mamosi mathenda indi zama ya TSC kosa undona wito na kwikithia kana mwalimu osu kana mumanyiwa osu ni wakwata aki indi Anestin Tunje ni wa miaka 15 ane grade 8 alainde tina mwalimu kweta kana amanyiwa alama nasoma na kemiasa kana mwalimu anakulilia ekulio na kuendeka masungia ule ote usungia oneka aendeka kutulia ndu na kukunwa walainde unako niwe moto wake na kutiwa nethayo netina mwalimu ono kutwa isekiwa kiasemba na aya mumbene ndi asimende ya kumba ni mathiko mayenda TSC kwikithia kana mumanyiwa o kana musiwa manyiwa oni wakwata aki ilathi bomi asa kana ndi athabu ni abetangwa skulu ni lakini mwalimu aithitwa aithi wathukanu nayo na kwikithia kana ndi ni wanenga athabu ciana nthi ni mama skulu ni mabalo methele thanguni akeli ya the Daily Nation. Ithanguni akatatu the Daily Nation, family defense matatu driver in crash that killed 16 relatives. Kana ndi mosi wandeleba ona twaise mbanga ya lelu kuya Lanet County ya Nakuru ano mamosi kwitha mai motete amaiweta kana ndi anaye mundu anaetha ngono leloni na anaye mundu otumia ndawa cia kumila kana so anaye mundu responsible maweta kana ni mbanga inekikena kana tio na sukumia mbanga ino kutwaiwe ndi bewetwa ando 16 mamosi umwe manabiki no tiwa ni thaye weta kwitha endeleba ena matatu yake na ndi ando mamosi mona ni wailu ku support mundu wa mosi kukombwa ngali yake na kumya kila mundu kana ando aima maneva ngilili ando 13 ni ando maneva ngilili kila umwe kana kwikithia kana indi nimekia ngali suma utani kana mathisa bale wala manendete tunamukomana na mbanga ya lelo ni ando mamusi 16 wa musi umwe na indi muthanyani hayo no mboya kana mas ikotwa ya wa iskisioni kibala indi county ya Nakuru na Murang'a ibikiye ku waive mortuary and postmortem fees kana indi ando aswa mini ya ku waive bills yosi ya postmortem na mortuary ila sindini wa hospitali cia county iso sisi ile Nakuru na Murang'a ni mabolo methele thanguni ya katatu ya the Daily Nation. Ithanguni kana the Daily Nation obithia indi mabolo manengeto wito thino thangui taxpayers face 17 billion bill for shady contracts kana indi ando alama ibako timelasbika kuiba koti wa silingi bilioni 11.3 thino wa contractors alama ithitwe excuse me mekonanywa na ulusani thino makambuni meki bathoka alama ithitwe menengwa indi construction size kutwa yisa waki wa mabuilding meki bathoka kwa twende bena ulusani wenda yebona indi ene thini mekulasmaka kuiba kana alama ibako timekulasmaka kuiba bilioni 11 nikana kwikithia kana contracts hii ni siaende ya ni mabalo methila ithanguni ya kana ya the Daily Nation na ithanguni ya katano ithanguni ya thanthatu wethe maboma connect ndi recruitment ya maofisa ma polisi thini wa KDF ameviane ngie kibethokanyo maweta kana ni kwithitwa na ulusa nibo alama kwitha mai recruit wa maikulo kuiva mbesa na Morris Mate ni umwe kati wa Morris Mate ni umwe kati wa alama na recruit weta kana netiswe ngilima nana ni kana kukwata mwana ndini wa military na we anaendete ona ng'ombe mwe ila unenda ametene kana kwikithia kana ni wanenga no kaindo kukata mwana ndini wa military usenyo wake weta neti wengili maana ana nikana kuwata mwana ndini wa military nikatolusa ni ulo mulikitwe ndini wa KDF recruitment weta kwitha wende ithete kwa ibinda yasa angi mavitwa 250,000 nikana kwikithia kana ni makwata mwanya ndini wa KDF ni mawoma ulosa ni ndini wa recruitment ya makuloto ma KDF alama ithitwe withitwe ndini wa mubia wa polisi mabwa so methile thanguni ya thanthatu
ine thangoni ya mwanza withia mapuma konete nongo ya ODM Raila Odinga ndo safari yake withieto kuma mbia Kenya ya mbisia utongo ndo withieto aivitha itino wake kusindo usakuani aivitha na kulika serikali ni kusilamu wa mwa itina 2007 the year when Odinga cut a power sharing deal ena Mwai Kibaki in the 2018 ena Uhuru Kenyatta bayoka handshake ila yoniki handshake na kulikandini wa serikali OU anoniki kulikandini wa serikali kuisila broad based government watoni ya broad based la meithito indi maiweta kana mayai kia wigwa no wo kukwata president William Ruto kukitia tamu wake ile measa usuka tika tewa wigwa no la mekiye na kana methiwa 2027 mayokitia kibela chuyo pulo ni ati itina wa Raila Odinga kusindwa ndeni wa 2027 nogolika serikali kwisila mwa white na watondo withitwe amanyite kwisila kuma serikali ni mbitu babasu medile thangoni ya monza ya The Daily Nation indi thangoni ya nyanya ya The Daily Nation Vice Chancellor threatens to slash striking don't speak na indi ma Vice Chancellor ma skulu kutesia indi kuola musala wa alimaimanisyo nene ala methitwe matwaisie mukomo ituna amokunga makamondele na kweta kana maisi okaskulu nginya ila serikali ikaleja ilobia sio ndai lai mataite miase kana mavitisho nikwe kana misala ni gola kana ni mebutwa uya ide menda yesi na mukomo wongi ila serikali ikamethukisya manyiwa alama masoba sama iweta kukwatia na mo nikana kusukumia serikali kwikithia kana indi nyale chilo vyesu nikana masyoge maskulu yuko mina na angi ku graduate beweta kana indi angi mama meenda mevaniwe ku graduate tamu indi ndoto ya ku graduate ende na ugweti na indi wa ma lecturers kwitha makomete mobo ala methanguni yake yakenda indi mobo meangi methanguni ya 10 alarm as 136 newborns die in Kiambu amid doctors strike kana indi mukomo wa maratali wende kauntini ya Kiambu la wende kwa mithenya ya nemwe na miongole na muonza kana mukomo we 127 days madaktari makomete kauntini ya Kiambu wala indi siana nini newborns ya nemwe miongo 3 minute no tiwa ni thayo kumana kwitha batengo madaktari mausi shughulikia ndene wa county sibitali sikibatho kanyo kauntini isu ni undu wako machakuona indi siana nini ila siende na usia wa 136 ni siana mbingi 136 siana kutiwa ni thayo ndeni wa sibitali sikibatho kanyo county nesu ya Kiambu indi bewetwa kana indi 68 newborns died at Kiambu level 5 hospital kana indi siana nini ila sibintrosia wa 68 kana miongo 3 na nyanya niso iminye totiwa ni thayo sibitali ni wa Kiambu level 5 ndeni wa mwe wa kenda we woka na indi thika level 5 of hospital thika level 5 siana ile minute otiwa ni thayo bo ni siana 34 kana miongo 3 na ina siana ile minute otiwa ni thayo siasa hospitali ni wa thika level 5 otalo wa siana hizo ndeni hospitali sika na county ni sisi yoka 136 newborns nikubona na mukoma madaktari la wende indi county ni su ya Kiambu mobala medile thangoni ya 10 ya The Daily Nation ithanguni ya 11 ya The Daily Nation Trump signals end of US military support for Kenya na indi nikana ni maobisa maita alaindi Donald Trump ulikilile US na kuweta kana indi nimekuitha maitwa maobisa maita Kenya military troops and US Marines carry out a joint military kuya Lamu County na indi ni katiwa maobisa ma polisi alama kuitha indi maita maikithi kutethia sandino wakao ola awendeye kuya Haiti mabola methangoni ya 11 woman arrested over bill feedback tool Honad kana indi Rose Njeri Tunguru ulani wa miaka 35 na ni wa software developer na indi isino ku create motandao. He created a digital tool that enabled Kenyans to express opposition to the finance bill. Kwa sababu BCI ni motandao wako kutethesi a Kenya ku express mawoni moyo lo wa motalatala wake lo vyaka na finance bill no wakwatiwe.
ni wakwatiwe na ndio kwithe wa June 20 ni wakwatiwe na nimo charges brought against Rose Njeri laindi ni wabikie na kumwa kotini na ikwani yake thio kotini ende kwithukiwa weta kwitha inde insight ya Kenya kumya mawoni mathuku kwa nyamotalatala wake na nduka na finance bill kile ula watu aise maandamano alama tumie majenzi maingi matiwa ni thayo mwako smart wa isende miatianio abikitembe wakotoa Milimani Principal Magistrate Geoffrey Osarengo ise kana wende kuona offense no offense de kuona offense ulwake kusovia platform ya Kenya kumya mawoni mauko ni amotalatala osu so ni Principal Magistrate kwa takana ndanaona Njeri ena ikuani kukonya kila watu ayesie ni mabalo medele takonia kumina hili ya The Daily Nation nande bauni watu bikamodia wa ukunikiliwa madhango maitu maumonde kithia kanano kwa tia madhango asumeli wikwatia mabala mebo kwa withia numebo mumanyiwa kukuna ni mwalimu ngitha kubikia kikucha ke mebo indi maboma konetie twana tunini kutiwa nithayo county ya Kiambu twana 136 in a month kumana na mokomo lo ende ya matakitali ende serikali yendeka kwikithia kana ni ya serikali ya kaunti siendeke kwikithia kana ende ni ya tangi ya mathayo masiana nini kwa kwikithia kana matakitali ni masio kithia uyani tukathiba asani ngwithi wandisio kithia na aini metuma umundi tunene maubo mawandikithia wa kunima kura ula uendeye ulona mbie bomuthiyani wa kwambililia na uendeye kwa yutu maneni ni mathina meba methitwa maikumbila ine nthi baye kuma baye nthi kana kubikia yulo nthi ni wa wandikithia wa kunima kura nita wabeti wa mwanya